Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenki, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane beze bhizinisi lakho. Ubabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki. Siyabalanda abantu bakhuluma ngebhizinisi lakho ndawo zonke begcwale ebhizinisi lakho. Shayela Babu Dokotela njengamanje ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu sesibojabule mfana umhleja khehlelo namhlanje senza video sisebhilidini phezulu ukuthi Nedbank House building sise 19th floor sise 1904 la shuthela khona sise dark room studio number 1 uBabu Dokotela Babu sesizwe mfana umuhleja khehlelo umzola amancisi uzalelwe emakhuzeni angezansi siyabonga kuningi ufuna sinithintele kona abantu they are all out bafuna izinto because akwenzeki into ungayifuni. Akwenzeki into ungayifuni because isosha elihle elifa lifaka amabhusi angikuveze lokho. Isosha elihle elifa lisaphethe salisibhamu. Lingabi nenhlamvu ngemuva but libe nenhlamvu ezo7 ngaphambili ukusho ukuthi it died fighting it died with struggle. Abantu abaningi they bailing out hoping ukuthi there is something that is going to happen. Lana ngifuna ke ngikhulume nabantu abathi Babu Dokotela sicela ukuthi usichazele ngamadoda amadala ngamadoda asemgodini ukuthi amadoda asemgodini amadoda adlamase amadoda omgede ahluke ngani anti same thing leyo. The answer is big no. Amadoda adlamasi enye into le la amadoda lawa abekelwa amasi and then awanayo imicibisho eminingi njengala madoda la madoda afuna ukuthi wasethunini amanye afuna wasemfuleni wanika amandla. Mesikhuluma amadoda asemgedeni amadoda omgede afuna wabeke ethunini umusu usuyavusa ke lapho ke usuzowahlanza nalento ke ufike usukufikela ngoba asuke esebenza ngomuntu osuke elandwe ethunini amadoda asemgedeni. La mesikhuluma noBabu Dokotela esizibofana umhleja yakhe ehlala umuntu ngekhuluma ngamadoda ahlala emgodini. Ngangise emakhuzeni emzimkhulu ngokha ucosha amatshe laphana. Ngabona umgodi wesambana ngase ngabuza ufana ngihamba nawo driver ngathi wani umgodi wathi akawazi umgodi ongaka baba wani umgodi ngathi mina umgodi wesambane lo ngathi kodwa uyabona ngathi kunenyawo zengane la wathi yini le isilwane ehlala ngathi no asishiye kanjalo sishiya kanjalo. La madoda lawana kuyinganyana nje kunemizimba emincane bona imizimba emincane impela ngathi ingane ezino 3 years nemizimba emincane and then futhi akukho talkative kakhulu ukukhulumela phansi. La madoda lawana adla intuthwane emgodini adla inhlabathi adla impande zalesihlahla ekuthiwa umdumbula lento edliwa kakhulu eMozambique adla lezo mpande ke la madoda lawa. La madoda lawa amadoda adla ukhova lo banana ongathi okungabanga ubhanana edliwa kakhulu azizinkawu yilo madoda ke la. Umuntu methi Babu Dokotela ngiyafuna la madoda ngifuna ukusebenza uma simakhela wona simakhela ngo20,000 rand. Into ayidingayo udinga uthala ukhamba lokuqala alifake utshwala bezizulu athole ukhamba lwesibili alifake ugologo obuvu mase engitholele iplate leli likathayela amaplate amadala lelo plate alifake izipuni ezu2 zamasi athi 1 2 phela lawo masi lawa wanalo uphuthu amasi nje original njengoba enjalo uyayithatha lento uzoyibeka lapha nakhe. La madoda lawo ukhuluma nawo yonke ke lento ayifunayo uma ekhuluma nayo uyayishisa lento esothi ayishisa mase eyishaya kanje engathi ushaya impepha athi ngiyanishaya madoda ngizonishaya nginibulala uma ukuthi namhlanje le khani sebenzile le khasi sifuna ukuthi nokuthi ushisa lento ke isha ngathi impepho but iyona esuke ivusa la madoda la ukuthi awavukenze lento le. And la madoda lawa uma siwanika ukudla kwakhona uwabona ngokuthi uma engasekho ubona ukuthi umuntu uyabheka ugologo usekhona uthi uyabheka utshwala besintu busekhona asehambileke kodwa kunento futhi esuke wahambisile mhlawumbe ngene la umuntu omenzayo wena ubulele nomuntu omenzayo kukhona kodwa into oyigejile yasena thutha hamba. Lawo madoda lawo siwanikezela umuntu
usuke enevision usuke enevision ngo-20,000 rand and la madoda lawo ayi very first entry very first entry kuzoba ke namadoda ke amadala ke ahlala emgodini kunendoda laphana empofu ngathi khalati ayiphumi laphana ayiphumi mengena imbili ayiphumi mengena nogwaja uphumi into ephuma iyodwa inyoka kuphela kodwa zonke lezi zinto esiziyangena lapha siphuma nayo ke lo ndoda leyo iphuma ngoba ilanga lishisa kakhulu njengoba kuthiwa njena lishisa ilanga likhipha umkhovetsheni ingesikhathi kiphuma ke uma lishisa kakhulu phone nababudodela nikhipha kanjani kulula uma uzoyikhipha le ndoda wenza nje phezulu uma ufika lana phezulu komgodi ulanda inkuni indobolo yenkuni landa indobolo yenkuni ubase umlilo la uma usufaka amatshe azimbokodo awungeza uthi ngithini ubase lana ufaka amatshe azimbokodo uma ufuna ukuyikhipha ngizothi nawe uhamba usikhiphela ngakeni uma usekuvutha lo mlilo uma ukhalela itshelele ngespeed ulijikelele emgodini lento ayizwani nokushisa okungakaya ngoba awukwazi ukufaka intuthu lapha yana izofela lapho uma ufaka intuthu kanti wena ufuna ukuyibulala ufuna ukuyikhipha into ezobe siyenza ke yona la ukuphuma kwayo la izoshiya ikhubalo layo ngoba ngeke nikwazi ukubamba khohlwana ngoba ayiphumi ngalesiphithi onosicabangayo ayiphumi iphuma iqhasha kodwa le khubalo liyasala ngoba le khubalo kuyinto edondolozela ngayo imiphumi bisuyidonda kodwa mase kunjena bisakwazi then mase nifaka umfana omncane lana nikhiphe lezambokodo leziyana mase sipholile nifaka umfana omncane lana angene nethoshiko uzobuye sebuya nokhuni nje olungaka but oluyisigode esikhulu kuthiwa ilona ke ikhubalo lomkhovu ke lelo iyona indlela esikhipha ngayo kodwa fina sibase la ngaphezulu ngesikhathi yena libalele ilanga nokushisa lokho izobekezela ibekezele bese siqale ke sifake imbokodo lezi ke eyishisayo hayi emva lokho izophuma lena ukuphuma kwayo thina sithathele la khubalo angifuni ukuconfuse ngithi mina sibe sesiyayibamba ngeke uyibambe le nto ngeke noma yabona kunezinto ongazibamba mengakunika nje ichwane lengulube ngithi nje ngiyongibambele uzena ngeke uzobamba ichwane lengulube lokho sekuyithodlana hayi ngeke uzokubamba ngiyibambe bringa lento iphume ezandleni udedele phansi lento le nto ke inamandla ukukhumbula ukuthi ubaba omkhulu umdala then kusuke sifuna lelo khubalo ke kuphela kodwa ke lana umuntu efuna ukwenzela lokho sekuwumuntu osuke serious umuntu osuke nemandate ehluke kakhulu umuntu osuke nemandate esuke ehluke kakhulu methi uyayifuna ke le nto ke yona ke siyiphakamisa ngembuzi mase sibulala igusha egusheni ngifuna ngikutshela ngifuna inhliziyo ngifuna ulimo ngifuna ubuchopho ngiyithatha lento ngiyihlanganise bese ngithatha umuthi lo muthi lona ngizobe sengiwuhlanganisa nalento bese ngithi hamba uye ekhaya kuqala uyogeza ngalento insuku ezintathu ubuchopho ulimo inhliziyo yegusha ngiyihlanganisa bese nginika umuntu ukuthi hamba ogeza lento insuku ezintathu mase kuthi ke imbuzi usuyabuya sokwenza imbuzi ke yona ke sizokhipha ikhanda sifuna ikhanda embuzini mase ke sithathe ke umhlwehlwe embuzini sithathe ke into sibiza ukuthi inanzi sikhipha umhlwehlwe sikhipha inanzi uzobe usuhamba nayo ke inanzi uyayiphonsa phezulu kwendlukini mase kuthi ke umhlwehlwe lo wona ke iwona ozobe ukhuluma nawo ngalamadoda ufuna wona uphinde nawe emuva ekhaya ikhanda lizosala kumina ngizokutshela ikhanda solenzana loyo kusuke ekhiphe 150,000 rand lamadoda ke kuyena a physically akafune enkamba awafune lutho into ayifunayo afuna imoto ebizayo wathengela imoto uhamba uye tavern la kunamantombazana amaningi khona ufike uhlale uphuze le ndoda lena ozobe uhamba naye izongenela ngaphakathi iziciki ngalabantu besifazana abadaka otshwala musiyabuya bese ngena naye emotweni le ndoda ke ihluke ngaloko ke leyo ke 150,000 as compromise le ndoda lena kuzobe usunikwa yimina kamanye amasiko ifuna uyisex enye into yenzayo uyakwazi ukuthatha intombazana yabo uyakwazi ukuthatha intombazana uye naye eroomini mase upretend engathi wena uvudakiwe uvesana uzumeke
nayo izozumeka kanti wena ayawudaki wenzela le ndoda le umusu uyahla kancane uhamba ohlala ezansi ebar le ndoda izobe iqhubeka isebenza lapha phezulu uyoyifica intombazane ilele flat kusuke kule ndoda ke leke engisho ukuthi leyo ku 150 but yona i-physical uyayibona ke leyo it's 150,000 uma uyifoni njengamanje indoda Omgodi i20,000 rand but le abantu badala isuke i150,000 rand Babu Dokotela babusizwe bawujabule ufana ukujeje khehla lomlungu siyabonga Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenji, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane, beze bhizinisi lakho, uBabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki, siyabalanda abantu, bakhuluma ngebhizinisi lakho, ndawo zonke, begcwale ebhizinisi lakho, shayela Babu Dokotela njengamanje ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816.